Dobro jutro, to jest već je zapravo 8:30, ali evo 4. dan u hotelu. Idemo danas doma, imamo još 2,5 sata dok ne moramo izaći iz hotela. Tako da, evo nas, vari smo pred hotelom s koferima. Znači evo sad smo u Rijeci, malo se šećemo, tako je Sarini. Jeste. I uglavnom idemo se prošetati do McDonald'sa, najest se i put pod noge. Evo nas, tu smo na stajalištu. Sad idemo dalje, stvarno nemam šta snimati. Hvala ti. Baš cijenim to. I da, to je to od ova 4 dana vloga, to jest od ovog. Osim ako niste pogledali sva 4, što se nadam da jeste, jer stvarno je bilo super, neopisivo. Probao sam to pretočiti u video, taj doživljaj moj. Nadam se da sam uspio. Hvala vam na svoj podršci koju mi dajete. Dosegli smo 100 pretplatnika, to sam već i mislim spomenuo. Uglavnom znam, vidio sam dosegli smo. Ovaj tjedan je bio ludnica i zbog editanja svaki dan i zbog mojih osobnih stvari koje radim, zbog škole isto. I da, nisam do kraja zapravo rekao, sad editam dio
vloga. Sad sam skužio da se nisam zahvalio svima koji su bili sa mnom na maturalcu, meni ga osobno uljepšali, svi koji su sudjelovali u ovom videu, to jest u ova 4 videa, koji su ih uljepšali. Hvala mojoj učiteljici iz fizike, to je jedna od najvažnijih zahvala. Spasila je prva 2 dana kad je meni ponestalo memorije na mobitelu, znači 2 dana prva su zauzela svih 12 giga koje sam tada imao slobodno i jednostavno sve sam prebacio kod nje na laptop. Ona je žrtvovala memoriju na laptopu za ta 2 dana i zapravo za ostatak maturalca jer ne bi imao memorije za snimiti išta drugo. Tako da to je to, sve su zahvale tu. Još jedanput svima hvala i to je to, hvala vam na svoj podršci. To je to, stvarno nemam što više za reći. Nadam se da ste uživali, ako jeste like, subscribe i to je to. A mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada, bye!